gagak turas barang nyapo ring sajeroning publik bagan japo tuang sareng keluarga sareng ireramo meme bapaknya nih kesarengin raris majang ring semedon nyane gagak turasa sedian bali nedan siapi duh nekene kene adi japo tuang beli masih jeng ngelah kena rasa dot pesan masih beli melajahan dewek tuh gitu nyen adi bali sarang nuanas aja maka tetujuan beline nak masih uleng pidan subuh masih jadian beli ngelah kena milu melajahang dewe tuh gitu adi ledang adi mengajarin sawireh adi malunan jani ane nawang ane madan kecapin tastro agama jani adi lakar ngajahin beli lakar nunas aja tekening adi mami jaya dua pingin sambilan irago dini nah batas sio metimpal tekeneng kopi pahit metimpal selo medunu jani boy dewo jani ngorakin beli nah sambilan rago megesah-gesah malu sawire beli masih nyak singelah pipis tangan ngelalah ngererah pengumpo jiwa jani di ini ngorakin beli gitu kadiasarat ya ibu cen kerana kita nyan buka meli dot melajahan rago sawireh ngulo tetujan ni reramu tuh tetujuan ni meme kelawan ni bapu tiang kelawan yang adi apang sido dados jatmo suputro sadu gunawan sat amarto uadamu sekancan ane madan kewikanan pepelajahan terus saat mako bekel saat mako senjata anggon ngererekin pangumpo jiwa gitu yang umpamiang buko beli angen mama gakang uri yang suboi dewo kelawan beli mar lantas jani sesuluh hidup sinah irago bisa magehang kena ulian te irago bisa nyen ngerim melaksana ukun pelih bedikan daden irago ngelah pelih neka jujur sing jelen pengabdi anek pinako dados tetujuan irago hidup mulu ngalih kane madan rahayu
Syukur tanpa wali duka Sido raris ngemangguhang ane madan suarga Sido raris ngemangihan syukur tan mawali rago nyerwadi ke jagat itu mulo dadi pengabdi ni rago dados umat Hindu bapane mo bawas di subane kidul lantas buat adur yo i gagak turas win jani bapan nyane nyawis nimbal mangdoledang kadicen nah ado nyen buat piselet bapuan nih jani madak je ngawi ledang kenah idewo aja mekejang jani raos bapune ngajang sastra utama dadi ngawinan legoring sejeroning mana yang subuh nyak idewo ngulik ane madan daging sastra agamone ya Pasok waktu sang yang aji mekejang tuah mula saja pesan wantah pinaku tetujon ide sangyang aji Saraswati nuntunan ijatmu apang presida dadi jatmu dua jadi jatmu mau utama maafin cerang aksara malih punika wantah kedasarin antuk daging aksara suci ya wiwit akasarane matur wantah ide sangyang aji Saraswati pinaka pengawit mekade aksarane puniki medal ring jagate ya miwa kata ne aksara apa jeluwir mekatah seluwir daging aksara ne mekejang sane wenten ring jagate mula wantah tedonan sangyang aji Saraswati ya japo tuan ne menyawi mawali ngararis ijapo tuan rikalo punika nyawis nimbal mekadi baos bapan nyani ya nda bedap alus maduluran antuk raos sane alus banban kenyem ane manis sane kecih nayang mogiatan ke cakra bawa inggih nawegan titiang bapu gitu masih beli oh
ane jane titiang malih titiang matur bekeneng bapo gitu masih beli nah madak-madak jari sejerone ngatur tiang ne jani nentan keni sosot upo drawo gitu malun nyen sedurung nyen setonen nyen buku tiang ngelanturang nah